درکتیار دمات خوش به نه گلک جاران لواری دیری که به گرکی لگی بته گلک مشان خدمتگزاری مرا پاروکری روشی تلگونده کی گرکی لگی لورشی افصال که بزگریکا کانالیزاسیون درکتیا هولی گل به گازن جبر و بزگریکی داخوازین وان به چرنگینه و چما حتانها شارداریش بزگریکا وان چهار سر نگریه. بله صالح دنباش اشترى هم تماشوان روناهي تيفيرا بله صالح اگر دنگمت بهیز راسیجی مسئله انترنتی جی لفداره زیده تنه ملی مشترک راسیجی لوی گندی صالح مسئله آوا پیسو گمار لسر گندر آویشتیه بیکو نه بلدیه معبده نه بلدیه مصطفاویه گه ناد و گندی کو آوا پیسو گمار بهتری 3 سالانه لسر گندر آویشتیه نه لپاش من دیار صالحه متخواست ام لجهه کو آوا گمار بهتر هاتیه کم کرده متخواستم نو داری بشدار ببین لوی گندی زیده مسئله اینترنت هن آرسل زیده پیدا نابش بروی چنده مدکاری ام لفداره بشدار ببین ها هجمار خلکی گنجی مرا آمدن صالحه و مجاره بهتر جوا ناز بکم او آوا پیسو گامار چما لسر گون را تاویجه چما خط سرکه ی آوه هاتنه گرتن و چما نای حل کردن یعنی چما آلین پیوندیدار آلین علاقدار لسر مسئله ناسکنن و چما ولی هاتیا برای سگرون کنم کف داره اما سپاس دکن و یعنی ام مسئله آوا خال کنم کف داره یعنی مسئله آوا پیس گامار شکنگی وایه چما ولی هاتیا مقداری 3 ساله تقریبا آوا هدی نباشه یعنی نخوشیجی چه دبی آویجی چه دبی ام چقا ام دعوت دکر ام تین بیجنا و بلدیات بیجی آری و چشتکی ناک ندسته مالا گریدای کینه یعنی راست راسون گریدای کینه گریدای بلدیه مصطفاریه بلدیه مصطفاوی چد بجوه هاتن چند جاره هاتن لی میزاندن مناشی واکر مگو حال مسألة آوا مسج ریگارا حتی ریگارا اف قسطلین با حمو نزلینا آف نامشی جو دوی هون طلب بکن عالی قام بشلو عالی زاکودی اف چند سال اف آوا گون سگون رابشتی از بیجمت اف 3 ساله تقریبا كنا بهتر بي آره والله باشه بر اسکات تجی کنم که وداری یعنی مسئله گوند مگو اف 3 سال آوا گمار هه تن وداری یعنی چند جهی دیجی گوندا هنه او دست به که از بخیراتنا و کم وزهیدی ما کوهاتنا و دنگی ما بگهینی خوی قرار خوی مسئولیتی خوی مسئولیتی أذنا يا ذي خطا كنا مسر سكني أذ زيدي 3 سال لازم أتأكد مشي خطا دي الباني جي هاي أذ يكود ذي حارضة علمي ما جي هاي أو جي باقي تقريبا 6 متريتي ده هاي كامل سكنية هذيا ما وقتي أمبري خدنا مسابقة بلدية مصطفى بري 3 سال مشون جموانا جود موازنة ما أي صال دنينا مجرقنا موازنة صلاة وردة ووقعت بيجمتك أم هات نجبير كرين براستي جندك يوقع جندر دقور كافي مثلا يا خوا في أريكاريا خوياك وكي ماسينة كي تمواقف هذا ام دميزين كوا قوتي خدماتي مجبرين مدينه يعني حتى بزباله ما متخنطرم بلي خو جيبي ما ام تخنتي بن حاوياتي قركي لقي تافيش فيجي هذيا ما شويه كوا قوتي سرب هنا كخوي قرار يسرب بسكن موضوعي صرفا صحي موضوعك بمريسه يعني بهناوي هافينا مكيفات محمود دكشين هندرو خد ايش بيجي شد بن حشرات زحف ذبن يعني امنا ما زان حلو لي وينات شنن ها قوتي دقصر وسي قصر شرق قصر برا مش خر انه تشيك لابنا إمكاناتي بوقت قدي إدارة كجيردفن إمكاناتي مصن جيردفن أفيكو علمي ما جي هاي أسكار متى في حارضة يعني دخل دشن خطأ جي سياسات 400 متر سكنية وأف خطأ هنيش خو كامل حتى شيء رجالي ردم كامل بيرشيوا بري 6 سالة 4 سالة أبو البجم هاتن مشوم أطفائي أني ما كرنا باقش نبو رابو كولان ما كولا وعمال نواش دعم عليه ومرها وما كولا قصاط الحمورة دميبون شكرن جمرة قطومتي توتيا وتنكاغو كابينن داني نسر ورد ماندن وحتى صلاة ولا إيصال ند موازنة ما بقول أبو دوغا من الصلاة ولا مختار خنا موازنة مشروعي خوي موازنة ده مشكلة منينا إيه 4 سالين ما وقت بيمتى يعني بوت شمك جبوت شم ها الويدا هنيك كورتها أم بردنا السر يجي مجال تي دنينا جيراني مرفيدي هيا جامر شو جورا صحي وك هيامي بري جورا صحي كولا انا هات ويري قارا هني فكي داغرتيا بس خاني بلندا خد بردي وقدي بعرتي دا شوفي مجالي بجهيفيا ما كسي وكوا كارب ان وقدي دنجي ما بغنا خوي قراري خوي مسيتي كي ام خوجي نزان
ساعتا و خوش و سرچاوی مهات خدمی بگشتی لجمع روشن چوای خدمی آلی جمع کهرباء ملی. آلی آوی كهرباء باشا آوا ما وقام متى ام في حال عطلة كما شبو ام بواجبي خو وبيرا خو وكرياريا ضرابن آلية زبالة وقادش متى نهابقي جوا قندي مجل فيدنا جانا جيش هيفي جارك هنا تريلك وتريلي تادك ونمال قند فقري يعني قندك يوقع قند تقول كاسطو بينجي مالتي ده هيا تريلك شنو زبالة ويجي نقلك ببعض شيء ونمال متفكري آخر جار وقت هنگی پرسکر بریا کومینی خو بریا آوا خو انواره و سالفا صرف صحی چاره سر بکن صرف آخر الصحي جار وين از نما چون جيراني من الويدا هني بالشامل بيتشعبا او بيركا خو هر دولي دانا شنا گوسي جراس شما بلديه مصطفاويه كسي جواب ندايد وكسر دنا هاتيا ليام وكا مثلا قلت ايدي عمل قدكر ازو جيراني خو بري 3 ساله ام سيجا تشارجه مراجعه بلديه مصطفاويه هي ما وقتي دوا كسي ادجن بكي بلديه اگر كي كي ماسيا وقتي كاربي راشد مصطفاويه هي ما كونو ام قلب عالي قركي كارجش مربكي هذه ما دوا كسادة بهتر هايش مصطفاوي ما دستي خوجي شوشتيا جالي خدمات قند نهائيا تشتكي خنجي مجي نديتيا قال لك سباس سرسري من سر شافي مهاتن وساعتا وخش ودي سجز هيفي دك من دنجي ما بجين حد كسي ونكاربن وقدي بجين ده ام في بتشكين قابش نو سر شافي مهاتن سرسري مهاتن بله صالح يعني راسيجي خلكي گنجي بخوا آخذين وبحثا سالفا خو كنو بحثا پرزگیری خو کرن اگو بسالانه دوام دکن بیکو سازین پیوندیدار گه بده گلیوان و گه بده گازنین وان صالح راسيجي آوا پیسو گاما راسيجي يعني چاره سریا و پیوسته بدمکی لزگین دا ورا کرن لو ما نه برداری حوشا وانا راستید بجه هاوینه بجدار ودرونن بهن تیمه کندیش ما بهنج مرتکشین مال دا ايش بيتشد بن حشرات تنسر حيوانات تنسر انا راسيجي صالحه اگر هوال الند هن کامروان ما هن اوش ترى پارو بك راسيجي صالحه تشتكي نخوشك كل بر دري حوشكي اف افا بيسو جمار وري هركاندن بو جم راسيجي الثاني اللي في جند صالح يعني تدغورغا بجن اف 3 ساله پرزگریکا ما آوا گماره هيا گله گوندی دیجی هن راسي صالح نتنه لوی گوندی نه استدامه بدهان گوند هن مرض آخرند بجن ام خوازن بریا رونایی تی وی گلیو گازن خو بین سر زمان هم خو خو بین سر زمان کو بسالانه دوام دکه اشترا بجم گوندی سویدیا کوشرات راسيجي صالحه اف جيفا بسالانه 3 حتى 4 سالانه آوا گماره لسان گوند را آوشت لسر ری سرکر آوا گمار تحرکه لو ما في جهه گلیه جهه گازنه جهه کو ملات بگر روزانه گازنا دکن ایرو لسر داخواز خلکی وی گوندی از من برای خدا وی گوندی صالحه کو از گلی گازنه و پارو کن ملات بزانم من چج روشدا جیان دکن اوجی آوا پیسو گمار بجن یعنی مسئله آو کهربا ما باشه حتی آستکلی آوا پیسو گمار اف 3 سال دوام دکن بیکو جه پیوندیدار جه علاقه دار لسر و مزاره بسکنن اواجی هاودا کو بریا رونایی تی وی دنگ خو بگهن وان کو لسر مسئله او دانن صالح نه راست یعنی نه راست کی بجا کو کارکه کو پروژه که زیاده پروژه دوین اوا گمار ری سره که ختمینه یعنی کار شغل ساعتانه ورلی کار بکن ساعته که حتی دو اسیا و مثلا اوا گمار ل پرانیا گوند ور صافی کردن بیکن خط قاطیه ختم یدام کو ور فکرن اوا گمار دی صافی کردن لی ویجینا که لو مملات بجن مت پروژه زیاده من ناوه تنه مت ور خط سره که اوا گمار ور فکرن دا کو ایدی بس اف اول سریا بهرکی و بدلاری حوشه مرا بهرکی بهنتنه مال لو ما بيار روناي تي في گلیو گازن خوانی سر زمان جگوند دوگرکای گرکلگه نوچگانی ما دیار حسام به مرا آماده بوده گلو گازن جن خلق گوند مرا پار وکر درباره مجرا صرف صحی کانالیزاسیون گو پزگری که کف ساله که دوام دیگه بگو شارداری گوه بدوا و مهوی دیگن گو دنگ وان گوندیان بگهش شارداری و چاره سر یک جوار ورداین سپاس لسر وان آگاهی و آخافتن گو مرا پار وکر سپاسش بو میوان بطر آماده